sakay tinapasama. Awanan nila kay ikaw. Kasta talaga tibiyag. Saan tayo at tinggal tibiyag tayo? Ay, uray ko ma. Saan pa'y kumagaitahan na tayo nila kay ikaw? Di mo matapulasan itiluam at tigayagan tibado. Ay, pasensya ka na, Kapitan. Awan mat yaman timang tatitipay niya. Ay, ikan nyo man itipan niya o ni Pilay. Awan kita. Awan timang tatitipay. Ay, ikan nyo na. Ayawan lata, Kapitan. Ayawan lata, timang tanggay kanya. Iti oras, ti panagladlad inget ka. Ay, sige lang, Kapitan. Naa. Isabay ang mapagpunasak itilwak na itigayadan di badam. Ay, ubing pa'y mati asawa ni Pileng. Kaasimot ni Pileng. Pampanunutan. Ket si bibiyag pa'y kumaita nila kay Uryong no naganad kuma. Disgrasya ti makagapo iti pan nakatay na. Anya ti makagapaw a disgrasya. Ne, apay pagdamagan nakngay. Sikat ti Kapitan. Sikat ti Rumbang ama kaammo iti dayta. Pampanunutak nga agpaisaw. No na disgrasya nila kay Uryaw. Anya nga tinakadisgrasyaan da. Saan aya a driver iti ban nila kay Uryong? Ay, uwin. Isu nga rin ti pagsapulan na. Natinag nga ro jay iman maneho na avan ijay deraas. Ay, uwin banang. Isu nga amwem no apay anatinag iti deraas jay van nga iman maneho na. Tani, manon a disgrasya tinapasamak dito'y kabildatan. Kapitan, sigon tinanggag ko ada mag-iji radyo. Nabartag ka no nila kay Uryong anag manihaw. Uwin. Kastamot lang ti makagapaw iti napalabas nga aksidente. Wan, Kapitan. Kaduan amak aksidente kat day tatiga puna. Ti panagmaniho da, anabartag da. Madiday to yan ang mapaspasama. Nasken, ang madisiplinaan dagita ang driver. Wan, Kapitan. Katnay, maikamanon nga aksidente day ta itaabulan. Maikaliman. Sapay no saan adito'y kabildatan ti pakapasamakan na. Taga kabildatan ti maaksidente iti sabali a lugar. Ay, iso ang masapol ang madisiplinaan dagita ang driver, kagawan. Makitan day ta imanihok a jeep kwaraw, nagmayak! Ngaraw tata, brand new sana Siyempre, kukuha ti kabsat ko day ta, kat sak lang ti mang manihaw. ipasadam nga raw. Ay kat siyempre naimbagla a pangalaan mi iti kanin mi kinituyang ka. Ay nasayat ata tabadaw. Tanay, ado dagiti estudyante nga aglugan. Dawan in only ko naman, ngagbiyahe dito kabildatan. Ay say-saya atom ati ag-drive tata. Tanay, ado ti madisgrasya dito kabildatan. Pudno day ta. Ang, no problem, Kwarog. I can management. Pasahiyaw! Ni. Pasahiyaw! Dagiti agpakabildatan, agbayad kayaw. Bayad. Ay, siya ti konduktora. Dito iti pangtadan nyo iti bayad yaw. Daras. Saan kaya mapan? Nagbayad? Ay, Mapantay badong. Paandar mong talay na punawn. Tayo kuman. Wait! Sige! Opa! Okay! Na kayo pasaheros! Fasten your seatbelt! Ay! Nagmamatan! No! Nagpartak di pa nagpakarayo! Ay, badong. Hinayadong mata. Ano nyo? Ay, sus! Hinayadong badong. Ay, Matinag sa usapan! ay, sus! Badong! Ay!
Nasaya at pinatgam ti paayab ko kan ka paray. Apay aya ngamin paray. Anya man yung tibasol ka? Na, di mo amo ti basol mo? Awan mo tiya mo kabasol ka? Kat no dandanim intinag, jay iman manehum ajip iti deraas. Dandanila ang matgayam. Na. Saan mo natinag? Una, ngam kastao na iti nervyos dagiti pasaheros mo. Among pare, nalaingak a driver. Uray dandani matinag tilugan, kabailak nga ilisit at no saan a matinag. Ay, agad nandad ka paray. Di mo ayamaw. Nga adda ordinan sa ti barangay tayaw. Maipare ti panagmaneho anabartag. Amok dayta, sakit din ti surwam. Na, among paray. Diyak kayat mapasarunduan pa ti aksidentay. Nakatayan nila kay Oryaw. Nalaingak a driver kung naktumot kan ka. Adala ang matiliwak nga agmaneho anabartag. Dusaeg. Day, bataw. Apay ngay ngagin inom kamag. Pampaimas lang iti panangan. Kasanungay ama kamaneho ka. No nabartag kamag. Danag mun ayatuyang. Kabailak ti agmaniho uray na bartekak. Ay, sapay adaw ti pasaheros ita. Kaya ko naktumag ngamin. Apay aya asika ti madanagan. Ay, agdiretso ka day kabildatan day to ajay. Wow, maripilaing. Yaw, agdoy ti playtime. Ala, ijay kan sango nga aglugan. Tanay napunon dito ilikaw. Pantayo na eksakto, dati bakit niyo ko Ay, agoray ka. senior citizen. Sino ti driver? Ni Badungkaw. Naanad matlaan ka di a driver. Ay, ko, siyempre Ay, dagaminan butang kaw. Manipod natay nila kay kaw iti aksidentay. Di ka madanagan. Naanad ni Badungkaw. Mala, ingkang tugawan. Tabapanon tiluhan. Ay, imbaglakit din. Naudin da dya disgrasya, nakadisgrasyaan nila kay Oryaw. Ngarot, Uncle. Sapay kumatawanan ti maaksidente. Kwaro, ha? Kita ti sumungan alugan. Nene, agikis-ikis mo tayo. Ay, sus, Uncle. Matinag sa ni Jedras. Samot iman maneho ni pare ba daw? Ha? Ay, matuwanan, Uncle. Mabaliktad ko naman. Ay, tumayab sa bayan. Nagpartagtumat namin ti pataray na. Ay, aglisi ka na, Uncle. At turungan ni Bayan ta. Ika daw. Ay, isublayo kanyak ti bayad kaw. Salbag day ta driver. Na. Apay nga isublimi nga ikat nakadanon tayo mat dito'y kabildatan. Nakadanon tayo magpaisaw. Ngam, dandani tayo mat na disgrasya. Dandanila ang mata. Pare, apay nga may, kanya tinapasama. Gagaram sa nga impreno tilugan mo iti sang wanak Ay, saan mata pare? Sakit niya na itugtog. Talaga lang nga si Mardang. Iti sangwanam. Kung naglakit din numadong parmo ti agong kaw. Ay, kapitan, dosahan niyo ni kabadaw. Nabartak ngagman manihaw. Ay sandak ang mabalin adusaay. Apay saan? Adaya pa managnag yun na bartekak. Nakainom ka nga agpaiso Sanak anabartek. Sakit natin na. Ay, saan nga agpaiso day ta, kapitan? Saan nga agin inom ni Badungkaw? Palusutan ka itaparay. Ang inton sumarunaw. Sigurado amadusa ka. No agmaniho ka pa'y anabartag. Panagnagam Kita mano kayam apanagnagan. Di nakpatpat yan jay apare badong Di nakpulos kabutang. Ay saan ang mabalinday tainteng? No adda pagkamalyan na, rumbeng laeng amadusa. Aguray ka.
Wan gayam. Ni Kwarog. Wan. Isulti ka sa pulak dito. Awan pa Uncle. San pa kano ang mabalinji gamit apangamaw no nabartak wano nakainom ti may sa driver wano tao. Nangibaga. J Police. Urayan dala nga sumangpait. Kasta aya. Iso abay ampay lang dagiti driver ang nakainom. Bayam nga drive da. Adan samat problema iti agong mo, Kwarog. Ha? Awan mo ta. Natangos pa lang na Ay na. Uwan nga ron. Bilibak. Natundires ti agong mo. Idinto ta siya, kasla palatang tinyaw. Imbag lagit din ta sana kay malaking kalugpap ti agong na. Uwan nga ron. Lugpap nga. Uwan nga ron. Nag-cute dahi ta agong mo. Anay ka. Uray mo lapiritin ti agong ko Uncle. Nag-cute ka ngamin at talaga. Napigsapay ti angot na ito Uncle. Ay, mayat ano kasta? Uray anya a klase nga angot. Na- Nabalan na nga angutan. Uray adayaw. Nabangsit man wano nabanglaw. Husto. Talaga asikati ka sa pulak. Sana kla chip tanod Uncle. Chip angot pay. Ay namaray. Hehehe. Swerte ni badong kong agmanihaw. Ado akanayon ti pasahiros may. Ikat na sayat, ano kasta? Papa, hindi ka mabuting amang bilang, iti kwartam, dito'y sagot, iti tersina. Dudwa tamutlaan. Hindi mo makita, nga ano dagiti customer kong agmerienda. Ay bay amlaan ika nga umapal maray. Nay, kumaray. Lisi ka. Dipyo. Ay, sus! Ay, nagpartagmatan! Ay, duman na! Ay, bisikan! Sa anak nga rot anak kainaw, apay, adda pamanagnag mo? Naa. Pamanagnag ko ng pailangkit no agdiwer-diwer ka lang nga rodin amag na. Kahit anya kumaita. Dandanin na dong parte tersina. Makita beta nga ramid mo. Sa anak anabartek ko naklanga-rudain. Agure ka, taayabak ni Kwarog. Ay, Kwarog! Apay ni Kwarog aya. At your service Uncle. Paniknikam, anabartek ni Paribadaw. Anya ti aramida. Ibagbaga manapig sa ti panagangot mo. Di angutam. Ay, pudno dahi ta Uncle. Angutam ti sangaw na. No talagamit lang anabartek. Anya? Awan nga ron ti gamit tayaw. Iswasikan ti usarek tapno mapaneknekan anabartek ni Paribadaw. Anya mo tananggal. Awan, nabak kayaw. Mapanagnakan nyo ay anabartekak. Awan serbiyo nga opisyal. Ure pa'y dagiti tanod mo. Hamhamunan na ta ni Tata Badaw Uncle. Iswasige kaanakan. Paneknekan man. Wala. Agnganga ka, Tata Badaw. Nganga. Budnaw, nakainom ni Tata Badaw. Angak. Maibasar iti angot na. Anay. Sa nga buti nga arak ti ininom na. Makitan beta? Nalaing ka ako, Arab. Angutam Kwarog, no anya a klase ti arak ti ininom na. Ay, makaulaw. Diyan kaya to, Uncle. Maulaw akan. Ay, Kwarog! Natalimu daw mo tayo. Ayan na nga iti man manihok a jeep tuyang. Ayawanon. Anya nga awanan. Imay inalan di kapsat mo. Nadamag na nga main anamin anaw ana disgrasya. What? Demon tomat ngamin sinaysaya at tinagmanihaw. Kunak tomat ngamin kenka. Asaan ka nga gininaw no kastangag pasada ka. Anya di tayo awat mo asurat. Surat manipawd kin ni Kapitan. Manay! Dagay tinubngar mo ti ordinansa ti barangay. Madusa ka. Anya batan paray. Pers upins lang. Iswa medyo nalag antipanusam. Anya nga iti tapan nusa. Makit kitam di palakan gabyan. Pagpalain na.
ag community service ka. Ta iso tinailanad iti ordinansa. Awan kinastaan mo taparay. Ay sana mapalin. Aglinis ka iti aglalaw ti kabildatan. What? Seryoso ka pare? Pirmi Rumbang nga ipatungpal ko da ito nga ordinansa. Tapno agnakem dagiti awan disiplina na driver akasken ka. Ay kasanak mo to na pare, please. Di mo to pa kinasyan dagiti pasaheros mo. Maaksidente. Masya nakitken kan. Ingkalan ti gabyon. Ken pala, tarugya mong kaglinis. Ay, tatabadong! Saan nga min arumbang nga aginom ka iti ara? Nukas tangag maneho ka. Tapno maliklikan ti aksidente. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Tawanan na ulabida tayo, anay! Kapitan Inteng!